ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum ke kong bindas im le kentai mardol ban pediang ke jing kod ekran jung deputy commissioner ke East Khasi Hills USC Sadhu bula phara ke ling bagi magistrate hari magas dang ke jing sha thangan akan ro truk ujuliu ara jar pusau ban persha ye ke jing le meina ba ke jing le matla jang sarkar ha ke biade ba ke jing jar rathai jang surok nongpo umden sunapur Mark Mark kong bindas im kelapin Phai ketien chik magistrate beladai bu deputy commissioner khot ekran chwa bagan sedang ke jing sha thangan lolong ke bukloi ben lech ke mi jing ekran hendrei minta kelas sedang ke jing ki kamla Shuh ban pediang ke jing khot ekran nakaliang ji bor pulik lapin shairu ba ka kong bindas im kamla satya ban shong sha thangan na parking lot hajan ka office additional secretariat namar ba kamshim la yo jingbit naki bor sin shar ke East Khasi Hills district Permission belum dan objek dengan ngara depan permission kita nak buat apply dia ni minta permission ya minta dengan lawan sini nganom pan permission nganom lai suban pan permission arsian license ngala depan sisin ni ngala pan apakah larang pan license dengan pan leyu kata permission man kapor balikin ay nga permission baligi ay pan yang ada ka jing pensyai Jepang ka skim itu surang nagalian jangan ngamlaban priang yang kata ngalawan ngan syong benyan sa benyan ne blok Japan permission bopin one protest ni ngala depan tikim air nagalian gisi ngam yo re ya ka permission ni klaim ay gitu yang gisi ay permission ay tim laban syong to madam naga dia kira kira ngapa ngau ne nga lada nga habang nga lapan permission tim ay nga ka permission Kala dah Pynngat yang kino ki Kyndon ki anjo biru nga keloi ban le ya kata ngan sim ya kata ngan priang ya kata tang baban ong ban Leit Phai Ïing sai sin ta Leilei ngan Leit Phai Ïing syo sisin pangalawan ngan syong ben ngalarai bit ban syong ang le la pim ai kan ge jakang ngan syong surok ngan syong ya surok da suat mis ni ngan syong ben kalian jangan tengah ong kren bit kunta da pim sya ngan syong ben Dok nak jong kok bagi dawai lah nyai ke tapi indah ide benar ke permission te longan ong akawe nga tengah bila apply balik sama ai nga ong kumne lada 4 ai makna kata permission ban song ban sahang de te review biang ya keto ka application bapan ikong te ai biang ya keto ka permission sei unjo ban song hang ne ban pen sange ini ikong te kata ta kamu abai ladap ai ka application namun kadi responsibility ngam DC ngam la ban komen bakiwan hang le ni pisau ai ka babatay yang ini Kali magistrate yang keren tang dapat aku batay ni kira ki batay yung katakin mo lada ila apply ka permission mo kadi ka fair ka administration balay ka misplace ka ta application where is the application review biang ya keto ay to application sini o yak to ka permission menu di receipt ka application ay wara ka office copy wara ka file ginya ban pen sange don bor ya kene kam te kamlong kam ya ha pre kan long issue ka kam he susu kalian jumi te wa kami permission la batay disiru ba ya ban song tingin la permission em da phim sha kinlek bu yang hang nong no ngan le tang ba banong ban le Ïing tangan nam le Ïing ngala wan ta nan syong ba ngan sa le dina jadi ba ulat pada kini kisni ki bala dep hang dan kulai ban le ma minta te ngala koi sene te ngala priang su ya kata bang nganom la su ban priang ya kata ka kren jo ki ka ko ngan ya mat ban syong ni kin sakot ya kren yang aga i ke jingwat ngam su ban jingwat nganom la ban priang ya kata dem yang la dep khat ti mat ban ya kren ya ka daw ki on madang nganom la